Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi renu. Hi ndlela yaleyo amukela eka Dilolostro YouTube channel. Hikokwalaho ka yini Benny Mayengani the President va ti humesile eka masagwadi ya vunanga bya Xitsonga ya Munghana Lonene FM Makombandlela. Hi ta tsundzuka leswaku hi siku ra 5 Hukuri lembe ra 2022 a ku ri na masagwadi ya vunanga bya Xitsonga Xma 17 erivaleni ra mitlangu ra Nkowankowa. Xivangelo lexi nga endla leswaku Benny Mayengani the President va kala va huma kumbe va ti humesa eka masagwadi ya vunanga bya Xitsonga ya Munghana Lonene Makombandlela hikokwalaho ka ku masagwadi ya vunanga bya Xitsonga ya taleriwe hi swivulavula. Hi siku ra 13 Sunguti lembe ra 2020 vakali va tsalela xitichi xa Munghana Lonene Makombandlela papila ra ku va vula leswaku va kombela ku va va humesiwa eka timhaka leti fambelanaka na masagwadi ya Munghana Lonene FM Makombandlela hi mhaka ya ku swi endla leswaku vito ra vona ri ya ehansi. Mi kuma leswaku ri eka nxaxameto wa swiyimbeleri leswi va nga xaxametiwa na swona ku ya wina nqambi leyi ka man'wana ku tiveka a yi tiveki hi ndlela yaleyo, se va voni ingaku swi yisa vito ra vona ehansi. Se hikokwalaho ka sweswo va teka goza ra ku va va huma eka masagwadi ya vunanga bya Xitsonga. Xana n'wina mi ri yini hi masagwadi ya vunanga bya Xitsonga ke? Mi ma vona ma karhi ma famba hi ndlela leyinene kumbe xani mina swisolo ke? Hi kombela mi avelana na hina mavonelo ya n'wina eka ti-comments laha ka Dilolostro YouTube channel. Hi le xigodini.